hlakana Afrika Dzonga hlakana mingiselo mkana lo FM na kuhlanganisa kwalonga ngisela stage Rukonga bakhoningiselo la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo kumbe unikuma audio streaming yamkana lo fm.co.za nikhalanga pet mathebula ne wa smart wa jimo xitlanga ma xingirtana wa xajana makonela wa ndandatsi akwamkela mingiselo mengina kana ngako Afrika wa vulavula namutla ku ri ravo ntlhanu ra xikwembu siku ra 25 makumembirhi ra makumembirhi ya siku ra 25 ra makumembirhi ra n'wetele ya Mudyaxihi bana magidimimbirhi makumembirhi lava swi twisaka ku ni vula yini va swi tiva ku namuntlha loko ku ri ti 23 swi vula ku loko ku ri wa ti 25 swi va swi lunga hi ku ti 25 i sonto ma va maka kona i mhaka leyi nga kona mingiseri wa mkana lona FM ku tiselana kona ku Afrika wa vulavula wu humelerisiwa encindani Eric Mabasa i famba swin'we ku fika le ka awara ya 2 nhlekani lowu namuntlha kana kona ku Afrika wa vulavula hi lava ku bula hi njekajekisana hi timhaka ta vun'we bya vanhu matiko ya Afrika kuxana loko hi ka hi langutana na sikunkulu ra Afrika ra ravuntlhanu ra sonta tanihi maAfrika hi van'we ke mhaka leyi lavaka ku va hi bula yona eka nhlekano wa siku ra namuntlha hi njikajikisana hi yo Professor Themba Sona va ta bula na hina hi hafu ku pela awara ya n'we nhlekano lowu ku na mintlhontlho yo hambanahambana leyi vanhu va Afrika va hlanganaka na yona na loko hi te tanihi maAfrika Dzonga ntsena hi nga swi nghenisa lava van'wani va humaka matiko yan'wana ya tikonkulu Afrika a hi twanani xana vun'we bya vaaki kumbe vun'we bya maAfrika byi ta koteka ke se mhaka yaleyo hi ta bula hi yona hi hafu ku pela awara ya 12 nhlekani lowu kwala ka Munghana Lona FM laha hi nga ta ku nyika nkarhi wa ku va u tisa tlhelo ra wena ra mhaka ka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 kwala vhikini hi burile mina na wena mingiseri hi bula na va Bombo Investment Group hi bula na vona hi mhaka ya ku va hi landzelerisa timhaka leti ti humelela hi ravuntlhanu leri nga hundza le ka Siyandhani loko hi bula na vona mi va twile va vurile kwala ka nongonoko kwalowu va ku ta va na nhlengeletano hi ravunharhu se nhlengeletano liya yi vuye yi va koho ongeti yi fikelele swo karhi kumbe yi tumbuluxe swo karhi kambe hi ku ya hi va Bombo Investment Group va ri ava se va ka xiyimo xa ku vulavula hi ku va rindzele xitatimende lexi xi nga ta va xi kha xi huma ka hofisi ya Premier hi ndlela yaleyo kambe va hofisi ya Premier va kombisa ku bona leswi a va tivi nchumu lava va nga va ku va swi tiva kahle ku nga va ku ri va ndzawulo ya timhaka ta vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki na vagal se loko hi lava vagal va loma ribyasi loko hi lava va ndzawulo ya timhaka ta vutleketli va vula ku hi ta vuya ka n'wina hi leswi nga xiyimo xi nga xiswona ku fika sweswi a va hi nyiki nhlamulo leyi kotaka ku twisiseka ku kahle ku endleka yini kumbexana van'wani mi tiva swin'wana mi ta hi byela hi kona kwala mi nga hi bela riqingho ku sukusela sweswi ku fika le ka awara liya ya ka hafu ku bela awara ya 12 ta va kha hi teka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumena na tona se n'wina van'wana u nga ka mi tiva swo karhi mi ta hi byela hi ndlela leyi mhaka nkulu laha i ku fanele ku tiveka ku kahle timhaka leti ta bombo leti ti na timhaka ta ku pfuriwa ka rivala ra swihahampfhuka aka Siyandhani ri vulavula ri kha ri famba ri ya tlhelo rihi ivi hi pfala hi hundza hi ya amahlweni se mhaka leyi hi nga lavaka ku va hi bula hi yona hi ndlela yeleyo handle ka sweswo timhaka ta Afrika n'wina mi ri yini loko se yi ku hafu ku bile awara ya 12 hi ta bula na ya 13 hi ta bula na Professor Themba Sona loko hi ta ku bula na Professor Themba Sona ku na bava lava nga hindza hi kwala va fika ku va ku khala ngo a ni ngheneleli swilo swa vanhu kambe ku na ntungu lowu nga le ku endlekeni la tikweni ra hina se ni nge i ntungu wa yini va nge i ntungu wa ku na vanhu va nge le ku laveni ka switirhisiwa swo karhi tinayiti to karhi leti va ti tlhavako loko va ti tlhavile va nga ha vi va ntima va vo tshuka se xivutiso i ku va kha va lava ku fikelela yini va ni komba un'wana va ku wa n'wi vona luya a ni nga ha n'wi tivi mina ni tiva ri munhu wa ntima se hi loyi se va n'wi vona i njhani se ivi va ni tisela xivutiso xa ku kumbexani va vutisa va mani ku loko va ze va lava ku ti cinca mihlovo va kha va lava ku fikelela yini mina ya ti ta vuya se loko ni heta ku bula na Professor Themba Sona hala ntsungeni wa hafu ku bela awara ya n'we hi laha se ni nga ta va ni kha ni twa wehe n'wina va xisati ku mi vona ongeti ku nga va ku ri xivangelo ku ri yini xi susumetaku
timhaka ta ku va va mi ti tlhava mi cinca mihlovo se hi ta va hi kha hi lava ku twa sweswo un'wana a nge ri ya ku haha switulu le a ku hlawuriweni ka vurhangeri bya ntshamo lowu a wu ri koho wa Peter Mokaba region veri a swi tikomba ku le ku tikeni na ti vutisa na mi vutisa ku mi lwela yini ku fika njhani laha mi fika ku mi teka xiboho xa ku sweswi tanihi hi swirho swa vandla loko mi fanele mi hlawula vurhangeri ku fanele ku lwiwa ku za ku khomaniwa ku kombisaniwa na face ku va kha ku endleka yini 0860 002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM u kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi tlhelo rero hi ta twa tlhelo ra mhaka leri u nga khoma rona ntirho liya ya timhaka ta tikonkulu ra Afrika ri ta hi pfuna na ku na swiyenge swo tala a ni kha ni bula na July siku rin'wana a ku va simeke forum ya Vatsonga Machangani se swi ta va ku ri swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi vutisa ku mi za mi simeka forum ku kha ku laveka yini hi mhaka ya ku hi ri hi van'we hi maAfrika se hi ta bula hi sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM number 1 loko ri ku wa ni twa kwala nga ko futhi loko a wu ri kwala kusuhi a wu to tshunela hi ta kota ku hi pfuna ku loko hi kha hi ku hi la ta va van'we tanihi maAfrika mi fika njhani la mi nge mi simeka forum leyi langutanaka na rixaka ro karhi hi ndlela yeleyo se swin'wana swa leswi hi nga twa ku n'wina ku ya amahlweni 0860 002543 ntshemba loyi i mingiseri wo sungula nhlekani lo a hi tweni ku yena u ri yini nhlekani a nga se fika mingiseri luya hi ndlela yaleyo se leswi a nga se fika ku mingiseri luya ni pfumeleni ni sungula ni hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela loko ku Afrika wa vulavula i 18 minute ntsena yi bile awara ya 12 palamende ya rixaka ra wehe ku nga wehe muyingiseri wa hina a khensa swinene na nseketelo lowu mi hi nyikaka wo hambi rirhandzu leri mi hi nyikaka rona swona a khensa muyingiseri wa mina a hi amukeleni mi yingiseri lowu a ri wo sungula enhlekani pfukeni minjhani papa Ngiphuphile mina na problem umhaka ta le xibedhlele xa le Thaba. Kuma January so van admit le va fikela tlolweni. Se ku vona ka muchini wa ku endla operation. Se still from February na se muchini wa sulunga. Mina swi kota ku endla operation. Sa ku twisisa ku ri ku humelela ku tsandzeka na ku transfer ka xibedhlele xin'wana. Mi le xibedhlele sweswi letaya swi vandichaje March so sika February chiloka until March ungatirha so kuma kota ku famba March va ku nomuka letakuya loko muchini ulungile la swisa usulunga na 5 months ka January fika se final operation la tilani la tlulweni nengo la country ya kambe loko mi vutisa vete yini leti va ta mi fonela loko muchini ulungile Batulweni prinda sa umchini ulunga semali ximba xini karata ku ri va tsandra yini ku ntsakela xibedhlele xin'wana nga ta kota ku endla operation na ku ri loko ni tshambele xitane ne a wu ona hakala ndrini kumbe ku teka nkarhi wo leha u nga endla operation ku la ku ri va tsemanenge ku va swi nga fanelanga va tsemanenge loko ani kombela ku tiva from CEO ku ri va tsandra yini ku ni transfera xibedhlele xiphala i operation no ne metri papo ne metri papo kumbe ne metri komishani mo melerisa mfana mlo teka nomboro ya bona mi urumela ka tatana xikwambani ku twa ku hikokwalaho ka yini ku ri na xiyimo xa muxaka lowu na n'we van'wana mi tiva ku mi tiva ku timhaka letiwani kumbexani mi nga hi pfuna ku hi kota ku va hi twa ku xiphiqo ku va ku ri yini a ni ngo loko ku ve ku na regional hospital loko yi tsandzeka ku korhokela vukorhokeri byin'wana a yo fanele yi va yi hundza yi ya ka timhaka ta yi ya ka timhaka ta xibedhlele lexi landzelaka tertiary hi ndlela yaleyo lexi academic a xi se hela
kambe tertiary xikoho i tin'wana ta timhaka leti kumbexana a hi ta kota ku va hi languta yo mhaka yoleyo hi ndlela yaleyo nangona ku africa wa vulavula ka munghana lona fm akomba ndlela 0860002543 a hi ku tsumisela wa mina ku we u angula u ku yini ku ya ka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga va ka u ri na yona hi ndlela leyo a ni tivi nkoti ku na xiphiqonyana xa timhaka ta vuhlanganisi la tin'wana tinqingho ti fa ti nga twali kahle kambe hambiswiritana hi amukele ni mingiseri un'wana loyi hleka he tata Mateo la mpfukile papa mina hi pfukile n'wina minjhani mpfukile tata Mateo mina no la ku ri Africa Day ni lava ku nghena nyana ka leyi ya bombo na va ka Siyandhani tata Mathebula na mupremier vanhu va tirhanaka na swona hinkwawo tata Mathebula loko hi kha hi la ku vulavula hi Africa Day tanihi maAfrika ivi namuntlha ku ta un'wana munhu a ta vusiwana lebyi nga kona ku ta va lava taka ku hela ku fika hi vusiwana tanihiloko van'wani va sungurile va fika i va ta ka Siyandhani va ku hi vona ku ri na ku hi nga fika hi kota ku pfuna va vulavula na hosi Siyandhani va va nyika mpfumelelo wa ku va tirha ivi va yisa lava va famba ti-channel hinkwato leti a va ti fambile ku sunguleni va ya kona va ya ku kona va fika va va hlamula leswi va hlamulaka va nga va hlamuli ivi va kokela tlhelo hi ku vona ku sweswiya se swi le ku endlekeni a swi fanele swi endleka va kokela tlhelo va kokela ndhawu leri ngo Africa Day leyi yi na lava yi va langusaka yi na lava yi nga va langusiki hi ri maAfrika hinkwenu loko mo langusa swi tatani khalanga swi vula ku ri Matsonga a hi tekeliwi enhlokweni ku ya amahlweni ngopfu a Limpopo hi kha hi nga vulavuli hi Gauteng kumbe eMpumalanga kumbe hi mara hi ku ya hi Limpopo Matsonga hi le ku nyadziweni swinene hi tekeliwa hansi hikuva loko mo swi langutisa mi nyadziwa hi mani hi lava lava nge le kokeleni ndzhaku ku swilo leswi swi nga humeleli aka rihlovo ro karhi loko ko va ku ri ku kokela tlhelo mani Violet Mathi Mutsonga se loko ko va ku ri ku kokela tlhelo swi vula ku i Mutsonga a kokela ku tlhelo hi ku mani Violet Mutsonga hi vo va nga ka ndhawu leyi timhaka ta vutleketli tata Mathewula swi tele ngopfu ku ri mina ni ri Mutsonga hikuva mina ni kha ni dya kahle ni nga swi kota ku ya tikisana van'wana va ka hina ni nga swi kota ku swi endla sweswo ku mini le ku dyeni sweswi swi hambana na leswi nghomi swi vulaka phela a ni nghomi ri ku kokeriwa tlhelo hi van'wani lava zondaku hina se ni nge lava loko ku ri ku na ku kokela tlhelo mani Violet ku nga MEC i Mutsonga se swi vulaka leswi nghomi swi vulaka a swa ha ri swona swi nga swona yi lungiseni argument ya n'wehe yi lungiseni kahle yi lungiseni kahle mi ta kahle loko ku ri swa Afrika mi vulavula hi timhaka ta Afrika loko ku ri ku vulavula hi timhaka ta ku pfuxetiwa ka rivala ra swihahampfhuka mi vulavula hi swona mi nga swi katsakatsi loko mi swi katsakatsa swi leswi vuya swi mi phasa ma swi vona ni vulavula ngopfu hi ku pfuxa rivala ra swihahampfhuka ra ka Siyandhani leri loko siwini rivala leriya a ri nga ri ya pfuna ngopfu Vatsonga hi leswi va swi vula ku both side vanhu va mayingiseri masiku kuwa va tshama va kha va nghena ngopfu lava Matsonga va ngo hina hi le ku tekeliweni hansi hi tinxaka leti hi nga na tona a Limpopo kasi loko mo langutisa ni mi twesa mi nga vona leswaku mani Mathi a yi Mutsonga but loko mo langutisa ku na swo tala hi nge le ku rileni na Vatsonga Giyani Malamulele na vana va nga kona kwala ku tsala Giyani eZihuli hikwani Giyani hinkwayo eZihuli mara swo tala swi le ku tsutsumisiweni because swi ya aka hina Matsonga loko swi ta ka hina Matsonga swi fanele swi fika swi va na ku kokela sayitini swi va na ku yana na halala loko ni mi twa mi ri aka ndhawu liya premier veti va ta va kona mara va le ku tsandzeka ku vulavula va transport na a mi twa kahle leswi ni nga vula swona hi leswi loko mi ta vhe mi swi twa kahle ni teri hi vulavurile na va bombo va nge hayi hina ha koti ku ya mahlweni hi vulavula hi ku hi ve na nhlengeletano ve ri ku ta huma xitatimende kusuka hofisini ya premier se hi vutisa ku va hofisi ya premier ku mhaka leyi va hofisi ya premier va nge hina hi tivi yaleyi lava va nga va ku va yi tiva va ndhawu leyi ya vutleketli na timhaka na vagal se hi landza vagal na va ndhawu leyi ya vutleketli vo khoma lava tshika valavo hi vumbirhi ka vo hi vo va nga hi nyike ku tinhlamulo hi leswi ni nga vula swona okay but ni ta vuya loko va tise tinhlamulo because nge ku na ku jikajikana va lava loko va ala ku vanhu va Giyani va kota kona ku humelela va kota ku kuma mintirho va lava kha tsutsumela va sayitini na vona hi kombo inkombo ta mina khetsa swinene loko hi jikajikisana swi kahle a hi jikajikisaneni kambe a hi jikajikisaneni hi ti facts ya hi mintiyiso
hayi leswi hi swi hleketelelaka a hi mutwenini 0860 swona swa vilerisa ku i landza ndzawulo yi tswala yi nga ri na nhlamulo swa vilerisa swinene ku hikokwalaho ka yini ndzawulo yi nga va vekha yi pfumala nhlamulo ka swilo leswi yi tirhaka hi swona hi ndlela yaleyo kambe ni tshemba ku va ta heta lava va na nhlamulo ivi mi kota ku twa ku endleka yini ku ya amahlweni nomboro i 0860002543 ntere loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi laha se hi vulavulaka hi Africa Day hi vutisaka na le ka wehe ku Africa Day yi va yi kha yi vula yini ka hina loko hi vonaka ongeti a hi na byona vun'we lebyi a byi naveriwili hi vukona bya maendlelo yo fana na Organization of African Unity OAU kumbe African Union hi ndlela yeleyo 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela wa vona ku na van'wana loko i va nyika tinambara wa tisola na ku a wu va nyikela yini loko se i ri ku tirheni munhu a ku fonela swi vula ku a nga ku twisisa a nga ku tivi ku munhu wa njhani hi ndlela yaleyo kama amukeleni mingisi rin'wana hi twa ku hi angula kwini nhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene aye botot minjhani hi pfukile minjhani tata hi pfukile a khensa botot ni munhu la yingiselaka Africa wa vulavula na swi twa ku na health center hi le Giyani yi vulavuriwaka mara namuntlha ni kombela ku complain hi xibedhlele xa hina xa Khensani tolo sesi wa mina va yise n'wana a xibedhlele a ya ku susiweni ka semende a vaviseke voko a tshoveke voko va fike hi 8 o'clock ya nampundzu a xibedhlele xa Khensani manese lama ma tirha na nhlekani na va-doctor a va pfunanga ku ze ku nghena lava madyambu va kote ku ya susiwa ku va n'wana a susiwa semende hi 9:30 ya navusiku ene mind you nhlekani hinkwawo va tshame kwala xibedhlele a wu nge suki ya helo u tibyela ku ni yimela yinini va nga sala va ni vitana ni nga ri kona a wu longangi na xo dya hi mhaka ya ku a wu swi tivi ku swi nga tshika swi ya teka siku hinkwaro ni twa ku vava ngopfu loko va fona hi 9:30 va ku hi faneke hi va landza se ni ti vutisa ku loko a ku ri ku a ku na movha wo va landza a ku ya humelela yini vusiku lebyi ene a wu va vele Giyani kumbe ni nga ta ku a ti kumbe a ti F ekusuhani so matirhele ya xibedhlele xa hina xa Khensani Bodypet ya vava kambe hi nga se fika kwalano xivutiso ku ta va ku loko va ku va pfuniwe hi 9:30 lexi xivangelo xi nga endla ku va pfuniwa hi 9:30 va ri i yini na nhlekani va va byele ku tata va x-ray va va cheka va ze va chayisa lava va na nhlekani va ti a ni ri vhele a ri nge susiwi x-ray yi nga endliwangi va ze va chayisa lava va na nhlekani va chayise hi 6 ya namadyambu va ku a nga kumekangi wa x-ray nhlekani hinkwawo ivi ku ya ku fika dokodela ra namadyambu hi rona ri nga fika ri kombela lava x-ray ku va n'wi cheka madyambu ya lamo a ze a ya susiwa hi 9:30 ya navusiku so loko lava va ngete lava x-ray va nga ta n'wi pfuna a ko va ha munhu wa x-ray nhlekani luwa hinkwawo a hi swi tivi ku oko va hava or wa x-ray a lo taleriwa hi ntirho a ni kotangi ku swi twisisa hikuva va tshamelele kwale ka x-ray nhlekani hinkwawo ri ze ri pela dyambu va ze mi swi vona ku shift leyi ni nga fika hi ri ko ya chayisa hi leyi se ku nghena shift ya namadyambu nakona madyambu a ku ri ku hi swi vona ku n'wana i xwe xikolweni ene loko vo famba wa ha to swa xikolweni kumbe xana vhiki leri taku loko va jika va ya vuya swa ha to va sweswiya va fika va fola vusiku futhi leswi swi vulaku kahle ku hi nge vuli hi ku xibedhlele xa Khensani sesi wa mina hi laha mani lava ku mi fika koho loko ku ve tolo ku fana na tolo department yo karhi yi identifyiwile a ku fanele ku landzelerisiwile ku department leyiwani ku za yi feyila mani lava a ku ri mhaka yini se sweswiwani loko hi tshamela a hi fanele hi swi tiva ku xibedhlele xa Khensani aka department ya radiography kumbe kwalaha ka ti-x-ray a va pfunekangi tolo dyambu hinkwaro hi xivangelo xa yini hi laha se hi nga ta kota ku twisisa sweswo Bodypet ni ze ni nga va ka xiyimo xa ku na mina ni tikuma ni ri Khensani swa me swi leyini ni nge swi vulavuli namuntlha ne
loko I lava information u nge va kumi vanhu va right lava fanelaka u vutisa information ka vo u ta hlamula hi va security ene loko hi tshame laha xavelela phela loko no tshika ni nga va hlamulangi kahle swi nga endleka ni nga ha pfuniwi hi ku a ni mina tiva ku vulavula ntiyiso leswi xi rhandzisiwaka swo xibedhlele xa hina mi nga tikuma mi chave no ya xibedhlele siku rin'wana no hi ta yi landzelerisa hi kota ku twa wa right wa ku a mi pfuna mi ta hlamula hi security I ti vutisa and a hu va undermine va security mara u ti vutisa ku why security a faneke a ni hlamula swilo swa so yena wa swi tiva na Nemetrisis inkomo a hi tweni ni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta vuya yisa mahlweni ta kahle hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani nakhalanga Pat Mathebula sweswo mingiselo Munghana Lona FM nangonako eAfrika wa vulavula eka Munghana Lona FM ka ku haxela wona twi eka nongonoko Afrika wa vulavula ka haxela wona kusuka Masingita Mall hi le Studio 1 again hi laha hi ku tiselaka nongonoko walowo ku endlela ku yini ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi va kusuhi na wehe tani hi miyingiseri hi ndlela leyi hi teri hi lava ku bulanyana kantsongo hi sikunkulu ra Afrika lava ku ta twa ku sikunkulu ra Afrika eka wena ri nga va ri kha ri vula yini hi ndlela yeleyo nako swi koho swa ku tlangelake tani hi tiko ra Afrika ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ongeti hambi ku ri vun'we ntsene bya hina tani hi maAfrika-Dzonga swa hi tikela hi yo mhaka ku ri na tiforum to hambanahambana kumbexani loko ho kuma tatana July Story ku nga mbulavuleri wa Vatsonga Machangani forum va nga hi pfuna ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka lowu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku hi langutela vun'we bya tikonkulu Afrika kambe vun'we byelebyo a byi le ku humeleleni hi ku na kwala loko ko pfuka nampundzu munhu a kuma xipedi xi nga ri kona xi yiviwile laha nga yiva munhu wa le matikweni ya le handle ivi matsundzuka sweswinyana hi khale ngopfu hi kha hi vulavula hi timhaka ta timhangu ta ku ngheneriwa ka vanhu tindlwini sweswiya swa ku taniya van'wana va lava nga va kumeka swi kumekile ku a hi vona va humaka matiko ya le handle ya n'wana va kwala kaya se swi vula ku kumbexana a hi rhandzani se xivutiso ku va ku loko ku ve a hi rhandzani hi nga va hi fike njhani ka xiyimo xolexo 0860 002 543 0860 002 543 a hi sunguleni hi twa ku n'wina mi ri yini maAfrika mi nga rivali ku na hina hi maAfrika loko hi ri laha Afrika-Dzonga swi nga ndli nga ri hina hi le kun'wani Afrika hi le kun'wani hayi na hina kwala hi maAfrika se a hi buleni maAfrika hi twa ku n'we mi ri yini eka mhaka leyi hi bulaka yona ya tikonkulu ra Afrika wo sungula miyingiseri hi loyi Nhlekani njhani bodi yangu hi pfukele minjhani papa ipfukeli mina ni huma Mozambique and then leswi ni lava ku nghenelela swo la swa Afrika hi leswi swo tala especially laha ni tshamaka kona mina vanhu vo tala loko onheka nchumu vhela va ri hayi munhu wo huma kwihi mara okay mundzuku ku fika maphorisa va khoma munhu loyi a nga costa crime u kuma swa ku I munhu wa kwalaha kaya laha South Africa and then so swi va concern because of xin'wana na xin'wana hi mintirho hi yini hina swi biha hinkwaswo hi hina mara loko va khomiwa vanhu lava va costile ku crime leyi kumeka swa ku hayi va kutani ku famba so nge swo onha na mavito kambe xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni I ku hi fika njhani kwalani I ncini xi endlaka leswaku hi za hi fika la ka ku hayi hi lavele Mozambique hi lavele Zimbabwe hi lavele kwihi hi leswiya swa ku makhelani I tila ka mina ta Zula and then leswi a nga tala ka hina ta tizamela xin'wana na xin'wana xi onhaka hi yena and swa fana na hi vanhu va laha South Africa themselves a hi twani like Kalanga na van'wani luya Mkhoza luya Muyini so hi leswaku swo engeka for hina ntsena ku ri hina vanhu va rihlovo leri ra hina ra ntima a hi swi koti ku loko yi ri issue hi tshama hansi hi solve issue
ikoindana khalanga itingene tolo muisa luya wa kamaluleka ithi siba thakala ayisikoti kusolva atimhaka ta hina self nje se ku ya hi n'wina mi vona onge ti hi fika ka xiyimo lexi hi mhaka sweswo hi mhaka sweswo a hi swi koti ku amukelana swa ku khalanga nyamuhla a yi ta kombela mapa le ka mina minduku na mina ta na kombela mapa le ka no ni ngi ka khalanga mina mapa la ka mina ku amukelana lokuwani mi vona onge ku tsandzisa hi yini timbilu ta hina vanhu hi na moya lowuya wa ku hi poisonana hina self and then swi famba yi va chance ku fika le henhla leza hinkwerhu sungula ku zondana okay and ku example khalanga a zondiwa hina vakuta and then fika laha ku jikelaniwa kwalaha South Africa ku sungula ku dlayaniwa ku endla yini munhu wa tolovela swa ku nema nyamuhla ni yivanga mali ni kala ni nga yivanga ni endla yini a ri ni endla something out laha control hi leswaku ni tolovele ku hanyisa sweswo ita ta dlaya n'wana wa khalanga wa laha South Africa loko wa mkhoma munhu wa laha South Africa yi dlaye munhu wa n'wana wa khalanga wa so a dyondze ku amukelana hi ri vanhu Zulu luya wa ku huma Zimbabwe luya huma Mozambique luya huma kwihi lomu South Africa hi dyondza ku va ma-Afrika a ngi kuma munhu wo basa that Englishman or that Afrikaner man no ni fiki la South Africa khalanga ni nangutil action ta mahanyela tixaka ta vanhu va nga la South Africa no de mara ka hina vanhu va ntima is very different na sense no ni mitwil na cancer swinene tlhelo ri mi nga ta na rona 0860002543 na ngona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a yi ti wena umingisi ro mina ku angula kwini kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Africa wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula 0860002543 na ngona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ya mkele n'wana mingiseri lo nhlekani Epfukeni mjani papa? Ni kombela mi tlakusanyana rito papa. Ni kombela mi tlakusanyana rito. Kuna vanhu va nge le ku mi yingiseleni se loko mi vulavulela hansi lava va nge le ku mi yingiseleni va holova na mina. All right baba Baloyi. No. Aka mhaka leyi endlekaka laha hina vanhu va ufa va u ta hi matiko handle hambiloko hi nga ha onhanga se hi ti onhele khale kahle kahle. I mhaka leswi yi taka ya hi chelela a rivengo ngopfu yoleyo because loko u la u ta langutisa na vaisa lava ka hi va wona and va hetelela va onhelana hi van'wanyana ku a hi tivi nchumu ka swona loko la u ta langutisa u twa nkarhi wo tala u kuma ku tekiwe timovha ndhawini yo so u ta twa ku ti ta kumeka Mozambique ti ta kumeka Portgate ya Zimbabwe ya kumeka Portgate yo karhi obvious leswa swi handlele yoleyo ku va ku ri vona vo lava mara problem ivi yi hetelela i ta mochelana hina van'wako hi nga tivi nchumu hambiloko va ku nga ri hina swi vhetelela swi endla ngeti vanhu vo lava ku ha vohe ku ni vo lava van'wanyana se va kuma amatimba yo onhetela hikwalaho ka ku yini n'wina se mi sungule mi ti onhela mavito ya n'we hi khale se swi vula ku rivengo leri ri vangana hi ku ku na van'wani va fikaka va va na matikhomelo lama ma nga amukeliki ku ve va yeni se fika hi wona kwalaho wavo loko la u ta cheka sweswi ku dume swa ku Manigeria hi wo ma xavisaka ti-drugs mara loko la u ta cheka a xikarhi ka lokichi Manigeria a ma tshami xikarhi ka lokichi wa vona ba mara hi ku veni va nga duma swa ma xavisa ti-drugs ku ta twa swa ku Manigeria ma xavisaka drugs ma heta ka mphakati ku va wona se ku na vanhu va kotaka ku tifihla va kota ku hanya hi mavito ya vanhu lavaya ku ve ha vona lava tisaka ti-drugs va xikarhi ka lokichi me ni tshama la Thembisa la Thembisa a ndzi za ni vona Nigeria mara u ta kuma la ku yo tala khona tikhona ku yo tala vanhu vo xavisa ma-drugs mara a wu nga ta mi kuma Nigeria xikarhi ka lokichi a ndzi za ni n'wi vona me mara ti-drugs ti ko xikarhi ka lokichi swi ti kombisa swa ku yini hambi ku nga ha ri vona
hi ku n'wina mi nga sungula muti onhela xin'wanyana se ku va n'wina swa fana nje loko u tiveka swa ku baloyi a yi va tihomu lomu a humaka kona a tsutsuma ya kumeka ndhawini yin'wanyana lava va tirhisaka vutlhari loko u vuyela kaya we va fika va endla yini va yiva tihomu amphakati u ta thyaka mani u ta thyaka wena a wu balekile ku yiviwa ka tihomu u tlhela u vuyile tihomu ti yiviwile a nandzu ya dya mani u ya dya wena kola tembea jara fole kama kuti mkanyingi 0860002543 ai kuti mingisona me lava vota lava va huma ko magudu nkanyini na yini vota ku tivulavuleleni hi ku va lava ku tihlantswa ai n'wina mi nga humi ku magudu nkanyini mi nga kwala ka Afrika-Dzonga mi ri yini n'we i ncini xi endlaku ku nga vi na vun'we bya vaaki va matiko ya Afrika sweswi ni vulavulaka na n'we ku na vanhu lava va hehliwaka hi milandzu kwala Afrika-Dzonga va nga tsutsuma va ya matikweni man'wana kambe swi le ku tikeni ku va va vuyi un'wana nge hambi mo va mi ri na vun'we bya matiko ya Afrika mi ta swi kotisa ku yini mi kha mi tsandzeka ku va na vun'we kwala kaya hi laha se hi nga kona sweswiwani hi le ku lavaneni na muvulavuleri wa Vatsonga Machangani forum ni ta kota ku twa ku forum leyi loko yi sunguriwa yi va yi kha yi lava ku fikelela yini ngopfungopfu loko hi ri ka mhaka yaleyo ya ku hi ri hi van'we ma va mhaka ko a ni se kuma xiringanyeto xa ku va nga va fikile kumbe a nga si fika kambe a hi tweni ni langela layinini ku ye i mani i nhlekani mi amukeleli ka munghana lone nhlekani botate na ku hlekanisa vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula no ni khensile mawani loko mi kumeke mi fikini hi khomeleni ku mi juma kambe namuntlha hi le ku vulavuleni hi timhaka ta vun'we bya maafrika ivi loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta vun'we bya maafrika ivi hi twa ku hi ku tsundzuka ku ku na n'wina mi tivitanaka Vatsonga Machangani forum ivi ku ta xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na xiyenge xa muxaka lowu loko ri ku hinkwerhu tanihi vanhu tanihi maafrika hi van'we hayi na khensa botate ni to rhanga ni byela ku siku leri ni nga sungula ku tlangela Africa Day a hi ri le ka hosi Mukakula ka Makuleke hi tiphinini yi tala ku tlangeliwa hi ti 25 ta May kasi hi xa tolwako ku va ku ri birthday ya mina siku leri ni nga rivaliku no lava ku hi sunduka ku ri suka kwihi siku leri ri sukule hi 1963 loko va hlangana vakulukumba la Afrika va endla leswiya swa Organization of African Unity se loko mo khwati hata riti unity ri vulavula ngopfu hi fane hi twanana tanihi na Afrika se hi ngo cheka ku kusukela 1963 yaleyo varhangeri va yiva kha va siyerisana unity leyi na ku ta fikela ka mina na n'wina namuntlha na lava va kha va nghena va le magudu va kha va vulavula mi kuma ku kun'wana ku fika ku va na gap mi kuma ku a ka ha koti ku byeriwa lavan'wani ku loko hi lava unity ku fanele ku tshama kha ku hlanganile ku na tiforamu ta ku tala mina hi ku ni rhandziwa ngopfu na le Mozambique na vanghana Mozambique ku na ti-group tin'wana nge le ka tona hi kota ku vulavula na vona Mozambique mi kuma ku tiko rin'wana na rin'wana ri na varhangeri na lava va hlanganisaka varhangeri kambe problem leyi nga kona a hi swi koti ku loko ku va ku ri na munhu wa le Mozambique a nga yiva movha wa vanhu varhangeri lava ya va kota ku vona ku va va n'wi tshinyana loko ku ri na varhangeri van'wana va le Ethiopia va nga xavisa swilo swa ku bola va vulavula na vona ku mi nga endli leswi ma hi onhela se ku pendiwa munhu un'wana na un'wana ivi mi kuma ku twanano lowuya wu nga sunguliwa hi va ma 1963 a wa ha fikeleli se a hi teni ka leyi ya hina ya Vatsonga Machangani forum leyi se yi chuhisaku na government na vanhu va ku tala se forum leyi a hi xinghunghumani hi rhamba munhu un'wana na un'wana loyi a nga Mutsonga Machangani a kota ku nghena ka yona hi ku ya ku endla leswi hi 1994 ku endliwe amalgamation ya
Venda leyi a yi ri republic, Libuwa a yi ri dependent ka Pitori, na Gazakula a yi ri dependent ka Pitori. Se ti-government leti nharhu ti endle xifundza lexi a xi vitaniwaku Northern Province lexi nga cinca xi va Limpopo. A hi languseni laha ku ri Gazankulu swo endla ingaku a ku ri vo apartheid ya kona, hikuva palamende leyi a yi ri kona yi akiwe hi mali ya ku tala hi swibalo swa vanhu va le Gazankulu. Sweswi i Marhumbi, green grass leyi a yi ri laya mi nga zama ku vota va ta cheleta mati ya munyu ku fini. Xingwezi College of Education leyi hina loko hi dyondza thicara hi nga dyondza ka yona yi pfariwile. Tivumbeni yi pfariwile, Hoxani yi pfariwile, hambi ku ri Lemana yi pfariwile. A hi languseni Giyani Nursing College yi cinciwe vito yi va Limpopo Nursing College. Nele Giyani le a technical Ambach ku cinciwe vito va ku hi le Lethaba. A hi languseni ka letiya tin'wani ni nga vulavula hi tona ti-government timbirhi. University of Venda ya ha ri University of Venda. Statue xa Hosinkulu Phephu xa ha tshama kwalaha mahlweni ka High Court na laha ku nga kona va ku vitanaku Ivembe District. Xa ha xayile. Hala ka hina xa Professor Tsan'wesi xi tshwile loko van'wana va hisa lexi xa tribal ku to hi mhaka ku a xi susiwile laha a Giyani. Loko mi hala ka Sekhukhune le Alibuwa maviti hinkwawo ma ha ri kona, va Topislika ta ha ri kona na region ya ha vitaniwaku Sekhukhune. Hala a Gazankulu ka liya ya vunharhu mfumo mo twa va ku Mopane laha ku fanele ku thyiwe vito ra ku fambelana na kwala. Mopane mi nga swi tivi ku swi vula tamani kumbe sinya wa ku khoma matamani ma swi thyiwe hi swilungu. Loko mi langusa materetere lama ma ri kona ma khurhela mapatu ma tekiwini ma yisiwa ka mfumo leya yimbirhi, van'wana va xaviseliwa va endla tithenda, lava va le Gazankulu va sala va ri swisiwana. Mapatu ma ha khurheliwi, loko mi famba hi patu leri a ri khurheliwi kahle sweswi hi ku kumila ti-alien plans ti tala a xikarhi ka patu mi kuma ku timovha se a ta hanyiselani kahle. Mati loko ku endliwa pipeline Mandoni ku pfa ku yimisiwa va ku veri hosi ya le Venda yi la ku rhanga yi nyikiwa mali hi kona yi nga ta hindza pipe. Mara hala kun'wana swi le ku fambeni kahle. Ti-district road lowu mi langusa R81 kusuka Polokwane yi famba yi pfuleke kahle yi ri na ti-yellow line, mara loko yi fika Giyani se i budula ku ya fika le ka Malamulele, mara ka ha ri R81 yin'we. Hambiloko ku ri swa vuhosi hala kun'wana ti tshamisekile ka rixaka ra hina a ku na nchumu swi endliwaka. So hi vona ingaku tixaka tin'wana leti ti nga kwala Limpopo ti le ku kumeni ka mali ya swibalo swa hina hi ku tirhisa tinambara ta hina ku va kuma mali ka national, kambe ti-resources ti nga distributiwi ku fana. Loko se ku fanele ku hluvuka a Giyani ko sungula loko tatana Masingita va endli molo ya vona a va lavi ku va na vhengele vo ngo i Woolworths, sorry ku ri xavisa a moyeni va nga hakelanga. Mara ku vi na lava va nga na molo a Thavhani a va ri worried ku buying power ya vona va ka tsinele Giyani. Se swi bile yini ku va na Woolworths and a ni tshembi ku ka ha pfuli yona leyi a va lavi ku yi pfula yi ri xikulu hi swona. Loko ku fanele ku endliwa masipala new viable municipality Lim 345 vanhu va le Vuwani va hisetele swikolo swa vona, vana va nga hayi xikolweni va kwatele ku va ka Malamulele va nikiwe municipality wa Nyuwani. Loko ku endliwa Giyani College ku yi pfula yi va Tshwane University yi va Ravi ntsena, Mese Maphutsa ka Sekhukhune va rile va fika na le ka public protector va thyakisana vito ra Professor Maluleke va ku yiviwe college hala ka vona yisiwa Giyani ku Professor Maluleke va na yindlu Giyani and a ntiyiso. Sweswi ku la ku endliwa airport leyi nga groundiwa
hi 2010 va nge te yi nge he tirhi na siku na rin'we kusuke vanhu va Gale loko mi cheka ku ka Gale i vo mani lava tirhaka laya na hosi ya le Venda yi kona aka board va chinga swinene kusuka na department leyi controlaka ti-traffic moyeni yi chinga swinene va tlhela va swi hlaya ku a swi le nawini va tlhela va nga yi na lava nga rhambiwa kona so tanihi forum ya Vatsonga Machangani hi la ku tirhisa xikolofisi ku nga ri swibamu kumbe matlhari ku endla ku va na ku ringana la Limpopo swi nga langutisiwi ku loyi i Muchangani lowu Muvenda lowu i Mpedi loko ku ri ku na mali yo karhi hi fanele ku ya hluvukisa Giyani a yi hluvukisi va nga fiki va dya mi ta tsundzuka ku na 4 billion leyi nga dyiwa va kha va ku va tisa mati Giyani mara loko mo ya sweswi ematikweni ya le Giyani laha va ku va tisa kona ku hava mati ya lava mara 4 billion leyi a yi ta endla ku muti un'wana na un'wana hambi va phakiwe mali ya ku borha mati va phakiwe ti 70,000 ve le Giyani hinkwawo a va ta ringana mara yi dyiwe ku hava loyi a vulavulaka hi swona kumbe loyi a nga khomiwa so forum ya hina ya ku hi kota ku vulavula na mfumo hi vulavula na ti-institutions leti tisaka nhluvuko na yitwa yaleyo ni kombela ku ni hundza hi le vhengeleni hi ku lexi vutisa na ku vutisa xona swi vula loko tani mi yingiserile swi vula ku hi nge swi koti ku va na vun'we bya vanhu va matiko laman'wana ya 43 ya tikonkulu Afrika loko ku ve hina hi xihina laha a hi na byona vun'we lebyi kumba hi swona loko ni vuya mavhengeleni mi ta vuya mi nhlama Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela na tatwa na ta ku twa na we mingiselo me loko hi vuya mavhengele amahungu na misava hi ta kota ku twa ku tikonkulu Afrika ri langutela timhaka ta vun'we kambe forum leyi yi nga na va tatana July Stole tanihi mbulavuleri laha yi la ku tirhisa xikolofisi ku vona ku va na ndzingano hi marito man'wana loko ni ta va ni yingisele leswaku a vulavula hi swona mawani laha swi komba kahle ku hi ku ya hi voho a ku na ndzingano loko swi ta ka timhaka ta tinxaka leti nga koho a Limpopo kambe ke xivutiso i ku leswi hina hi nge le ku kondleteleni vun'we bya matiko ya Afrika vun'we bya vaaki va matiko ya Afrika swi vula ku swi nge vi kona loko ve la kaya la a ku se lunga kumba hi swona ke mawani i tiyisi lowukulu walowo loko hi lava ku hlanganisa Lesotho Botswana Mozambique na Zimbabwe hi hlangana na Afrika-Dzonga hi fane hina kwala kaya hi rhanga hi swi tiva ku Mutsonga kumbe Muchangani i munhu ku fana na Mpedi Ndebele kumbe Mvenda mara loko mi kuma munhu a ku hi nge rhangeliwi hi xibelani ku ve loko mi cheka ku i mani a khwaya ngopfu xikolweni ka lowu a ngo a nge rhangeliwi hi xibelani na lowu va ngo hi xibelani mi kuma ku a khwaya ngopfu lowun'wana ende hi va makwenu loko mi cheka ku mana wa ye mani mi kuma ku u suka kwalaya a xibelaneni mi vhe mi swi vona ku a byongweni bya hina ku na xibawutani xi lavaka ku bohiwa ku hi kota ku swi twisisa ku hi vanhu vanhu se loko hi rhanga hi kota ku twanana tani hi tixaka tinharhu kumbe mune ta vatima la Limpopo hi tlhela hi nyikana ti-opportunities ku ringana hi ko hi nga ta kota ku se hi ya ka lava va ku loko ku yiviwe swin'wana va ku i Mozambique la Afrika-Dzonga ku na vanhu va le Lesotho ku na vanhu va le Botswana mara loko mi langusa lava ngo i ti-foreigners va vula lava ka hina va ku huma la ka gasi mara loyi a nga ha karhi a kumba a ngo yo ta hi le Lesotho yena a hi muti wa ku famba loyi wa Mutswana ta ku hi le Botswana a hi wa ku ta hi ku famba na wele Swaziland loko va vulavula na Swazi na n'wina mi lava ku vulavula Xiswazi mara lowu wa ka hina lowu wa tsutsumisiwa so hi lava swi yima swi sweswo hi lava swi yima
loko ri ku na vanhu lava nga ta la hi vo ma 1985 va kha va tsutsuma nyimpi eMozambique se va tswalele kwala mi kuma ku a va ha ri na vatswari va lovile vo vatswari vana na vana vatswari vana ku fana lava nge le 14C vanhu valava a ku vi na ku vulavisana ka mfumo wa Mozambique na mfumo wa la South Africa va nyikiwa mapasi with some condition ku hamo mi nga n'wi teka mi ku mi n'wi tlherisela kaya va tsutsumi nyimpi leyi ka ha ri hava vanhu yena u kulele kwala u kota ku xavisa timanga kwala Ben store halaya hambi o lava ku ya xikolweni a nga kona a nga register-riwanga halaya na laha a nga register-riwanga se a hi lunghizeni hi kota ku twanana tanihi maAfrika hi kona hi nga ta kota ku swi tiva ku loko a Mozambique ku ri na gas hina laha hi ri na gold hi nga cincanisana ivi hambi hi lava ku endla United States of Africa hi nga yi endla ku fana leswi matiko ya le America ma nga hlangana ma endla United States of America ku ve ematiko ya ku hambanahambana Khesiri Mawani akhetsa swinene inkomo sweswo mi ngisoro mgana rona FM kombandlela 0860002543 na ta vuya hi vulavula hi twa tlhelo ra wena andaka mahungu ya misava la landzelaka hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Botpet ya vaakatiko va South Africa va lo tala rivengo rizondo vaakatiko va South Africa va byela ku va hlampfa i vanhu vo huma eMozambique na Zimbabwe loko huma Lesotho Swaziland Botswana ka vaakatiko va South Africa a hi va hlampfa ni so hlangahlangane ngopfu man Botpet ku kala vutivi ndzi nhleka ngopfu ni twa n'wanyana wa le KZN u duma ni nge n'wi vule vito va kha va n'wi interviewer ivi a vutisa xivutiso hi xiloko a ku which one is the highest population between Gauteng, South Africa and KZN i munhu wo duma waloye a vutisa xivutiso xa so which one is the highest population between Gauteng, South Africa and KZN tasani ku knowledge vutivi i ku kala vutivi munhu wo duma vutisa xivutiso xexo but pet swa vava inkomo tiva ni xivambo enhlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindani leya ya vun'we bya maAfrika Khalanga ya ta karhata swinene a byi nge pfuki byi ve kona ka nkarhi wa sweswi kumbe ka generation leyi nga le ka yona hi mhaka ya ku vusiwana byikulu ngopfu Afrika Khalanga ku hanyiwa leswi va nge survival of the fittest so la n'wana vusiwana Khalanga un'wana na un'wanyani languse tlhelo ra yehe ku loko u khoma laha nkarhi n'wana nga kota ku ti hanyisa yena ndyangu wa yehe se loko i vona un'wanyana ri karhi a phanda u hleketela ku hey kwala nga phanda ko i tekele wehe so i vangela we ndlala swi endla ku va na ku ka nga rhandzani so vun'we ka nkarhi wa sweswi Khalanga ko va ku rivala i xilo lexi ngo va norho xi nge pfuki xi va kona ka nkarhi wa sweswi Khalanga hi le kule na swona Botpet a ni n'wi yingiserile nkulukumba loyi a vulavulaka hi mhaka ya forum ya Matsonga Machangani ni twa hi ku vona ka mina ni vona swilo swo njhe sweswo ku ri swilo leswi hisaka ndhaku Botpet yi nga rivali mintirho leyi nga ta na vo Nelson Mandela na vo Oliver Tambo lava va nga lwisa apartheid se loko munhu a hala ku tatana ti-tribalism or i-tribalism or i-apartheid enkarhini wa sweswi ni vona ku ri vanhu lava va hisaka ndhaku ngopfu ende vanhu hi nga pfumeli ku ri ne hi lahlekisiwa ndlela hi mhaka ya ndlala or vusiwana a hi ti tiveni loko hi ri vanhu ku ri hi ya kwini and then hi tshika mhaka ya ti-tribalism hi hanya na vanhu van'wana sweswo swi ta hi endla ku se hi hi nga ri ho va na island ya hina a Giyansay Island a ka ha ri South Africa no hi lava vanhu lava va nga ta va ti-leader ta straight lava va nga ta hlanganisa South Africa hi hlangana black and white hi hanya hinkwenu la South Africa Botpet Botpet na muhumelerisi Ncindani a hi nge swi koti ku la Africa hi nga twanana because na hina as South Africa a hi le ku twananeni hi mhaka yini na hina hi ri Matsonga hina vanhu lava hi nga tekeriwa hansi ka mihlovo hinkwayo leyi nga kona la tikweni leri
so loko ku ri ke ni munhu la tikweni nge se za hina hi kota ku rhandzana hi nga tekeliwi hansi hi ku hi nga ta swi kota ku humesa rirhandzu ri ya handle because rirhandzu ri sungula la yi tshamiwa kona rhandza ri sungule handle ri sungula akaya a vitaniwa leli Shangani leli Kwapa a vitaniwa yini kona la South Africa se hi nga kota njhani ku rhandzana ku rhandza vanhu ve le handle hina hi kha hi nga rhandziwi la loko mi languta swilo leswi swi endliwaka hina Matsonga a ku na vanhu lava nga deleriwa ku fana na hina la tikweni leri so na hina a ni swi voni ku swi nga phambini ku ri na hina hi nga va na rirhandzu ka vanhu van'wana se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula kamngana lona FM makombandlela ikhenseli swinene kuna mi nga rhumela ti-voice note ha khensa swinene a mi nga bohi nchumu kambe mi vone swi ri na nkoka ku va mi hoxa xandla mi tisa tlhelo ra n'wehe ra mhaka leswi hi khensaka hi tinyungubyisaka hi swona hi ku nongonoko lowuwani a hi wa munhu i wa hina hi yo mhaka hi swi rhandzi swa ku mina ni na xiphiqo mina loko ze hi nghena hi ku mina ni na xiphiqo swa ni tikela hina hi tsakela hina hi ndlela yaliya mhaka liya ye le Lethaba ve le ku yisa le ndzhaku muhumelerisi ku la ku tatwa ku ku endleka hina Lethaba hi bava lavaya na koho va nga pfuneka njhani hi ndlela yaleyo hambi sweswi a ni vula ku ri a swi lava ku kongomisiwe mhaka leyi kwele ka va ndzawulo ya rihanyo ma yi va mhaka kona kambe hayi ve le ku hi landzeleleni ku lava ku ta vona ku va nga mi pfuna njhani muhumelerisi wa n'wehe wa nongonoko Afrika wa vulavula ku na n'wana muyingiseri a nga hundzisela hungu rin'wana la a nge khalanga ni lava ku seketela muyingiseri loyi a vulavula hi xibedhlele xa Khensani i ntiyiso mhaka leyi a yi vula n'wana sesi wa mina u tshoveke voko bolweni ivi a ya Khensani hospital hi 10 AM but u pfuneke hi 3:45 na mixo siku leri landzelaka a ni swi tivi ku problem a yi ri kwini ene swi endlisa swona everyday siku leriya lowa Mzaya a ri ka number 2 but u pfuneke hi Mundukuxa inkombo batphetho se xivutiso i ku swi vula ku na swin'wana swi nga fambiki kahle kumbexani va ndzawulo ya rihanyo va ngo hi pfuna ku twisisa hi ku ya mahlweni ku n'wehe tanihi va ndzawulo ya rihanyo mi malangutake ka matirhelo mina loko ko va mina ni ri kwala Khensani a swi nga ta endla sweswo hi ku a na ni ta swi tiva ku loko ni vula ni nga ri khalanga Phet Mathebula ni ri mina a swi nga ta endla hi ku a ni ta fika ni la ku tiva ku i mani CEO i mani va ta kota ku ni pfuna ni famba se van'wana va nge va chava hi ku loko va lava ku ta vutisa ngopfu va ta ku va tiva hi n'we va matsiva n'wina a hi mi pfuni santivi kambe ha ri vulavuleni hi timhakankulu ta tikonkulu Afrika hi ta va hi kha hi bula na Professor Themba Sono laya antsungeni wa hafu ku pile awara yan'we va hi nyika xifaniso lexi xi lavekaka xa ku tanihi Afrika ha ta swi kotake ku va na vun'we lebyi langutani tinyimpi leti nga le ku humeleleni ka matiko ya Afrika langutani hoyi leyi nga koho a South Sudan mi languta nyimpi leyi nga le Sudan mi languta leswi nga le ku endlekeni le ka vasirha Mahama Gaddafi mi ta hetela mi swi vona hinkwaswo sweswo ku i xikombiso xa kahle xa hi laha swilo swi nga le ku tikeni ha koho loko hi kha hi languta matshamelo ya timhaka eka tikonkulu ra Afrika mi languta leswi nga le ku endlekeni a Democratic Republic of the Congo DRC na yaleyo mhaka yin'wana leyi mi yi vonaka ku ya tika swinene se i timhaka leti kumbexana hi nga ta lava ku va hi ti landzelerisa hi twa ku xana vun'we bya maAfrika byi ta hetelela byi va kona ke hi ndlela yeleyo ku ta hetela ku va na laha hi nga vulaka hi ku tanihi tikonkulu Afrika se hi le ka xiyimo xexiya xa vun'weke a hi twi ku hi na mani laha ya ku mahlweni na mhaka leyi bulaka hi yona 0860 002 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ndleka hayi buta mina minjani hi pfukile minjani hi pfukile buta khensa swinene loko mi bela riqingho mi angula mukuyini n'we vutisa mhaka ku mhaka leya vun'wene yi ni tisa ku vava swinene because ni hi 2020 ndzeni va victim ya sweswo la Brits ni ri salonini holiday liya ya August leyi ni pake movha la tlhelo ku karhi ku tlanga Thomas Chauke maphorisa ma fika ni ri ndzeni ka saloni va fika va humesa movha wa endleleni wa rafa ni me ni nghena movheni va ivile u letsa swikwapa
ni va ni paka movha la tlhelo ku va ku ri na un'wana lowa huma parking ni va ni nghena laya se ni ku ni nge vulavula na n'wina because mi ri language ya me i xikwapa so it's fine ni nghena hala ndzeni ka saluni va ndla ndzi hala ndzeni fika va ni koka hi lexa apron jalela la saluni yo za tsema apron ya yena hi ku vona ku ni kokiwe yona ni boha hi klapa ni fakwa ti-paper spray ni tekiwa ni lachiwa vheni hi movha mi fika laya ni nga attendiwanga ni ya fika police station a ni chajiwanga nchumu vo ni siya ndzhaku ka vheni va suka va famba va ku mina delela hi ku ni ri kwapa loko ni vulavula ku language ya mimiri i xikwapa na so la South Africa vun'we loko hina ha tsandza hi vun'we va le handle hi va amukelisa ku yini se mi vona ongeti i ncini xi nga hi fikisa ka xiyimo lexi leswi nga hi fikisa ka xiyimo lexiwani Bootpet i ku ku na vanhu lava tekeriwaka hansi van'wani va le henhla van'wani va le hansi ene na hina vini hi ri Matsonga Machangani na hina ku tekelana hansi hi xihina ku sungula ku na clip yin'wana ni nga yi vona Bootpet ya le Deep Slot nkarhi lowu a va ku va lava mapasi swi ni vave ngopfu leswi ekeke because mani un'wana fika hlamusela ku n'wana loyi wa nhuma na hi Giyani phorisa ra Mutsonga ri hlamula ri ku na me ni ta hi le Giyani mara ndhawu leyi humaka ya ndi yi tivi se ni nga tiki wa faneke ndhawu leyi hinkwayo leyi ya Giyani yi nga kula faneke ya ti tiva hinkwayo tindhawu letiya ni vula ku loko wo ni huma Giyani ivi a vula a kwihi a ku i hlamuseli na ku hi le ka matsotsosela kumbe i i te hi le kwihi a na tsusa i te hi le kwihi and it was on national TV ni swi vone ka mahungu ya late a tlha a hlamusela ku na me ni huma Giyani mara ni ku tii mani loyi a kha a hlamusela i n'wana wa mina pasi ra yena hi leswi se la nga swi vona ku kahlekahle laha hina Matsonga Machangana hi wu rivala hi leswiwa hi focus-a ka swa vutomi hi dya vuswa hi ya mahlweni okay hina Matsonga Machangana hi rivala yini la hi rivala leswa vun'we hi ku sweswinyana loko fika Venda i vulavula Xitsonga a hi vo tala va nga accommodatanga loko fika a Polokwane i vulavula a Xitsonga a hi vo tala va nga accommodatanga swi la ho tlhe u jika u switcha hina hi tshama kha hi switcha tilanguage ta hina everywhere we go masitivi na metro yona mhaka sweswinyana a ni kha ni languta cabinet liya yi nga hlawuriwa hi premier leyi nga kona lani Vatsonga kumbe wun'we kumbe mbirhi na ku a va le ka leswaku hi ta va vona ka TV va hala swihundleni hala ku wehe teka ntirho loyi nyika luya hela tirhaka i hala i behind the desk i behind the scene kwalano se ma hoxisa na n'wina yoko kumbexani nga ri mi swi langutangi kahle famba mi ya swi languta kahle mi ta vuya mi swi vula kahle na ku mi swi fananisa na ku swi suka kwihi hi ku xin'wana lexi ni hluphaku ku i nga ri mi swi languti ku swi suka kwihi yini loko mi vulavula mo vulavula ku swi yime laha kambe a mi languti ku swi suka kwihi Bootpet swin'wana ha swi landzelelisi and laze hi hetela hi karhala ko hi nga ha landzelelisi i ku swin'wana ha swi vona ku la hi le ku mamisiweni ka rintiho a hlamuserile Bootjulani ku sweswinyana hi lava ku va ba hi xikolo a hi tivi kumbe xi ta tirha swo xikolo xexi Nemetri 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku wena te u khome tlhelo ri ra mhaka 0860002543 nangona ku i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ta vuya hi sa mahlweni andaka ku hundela xikongomelo ka hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Africa wa vulavula na Khalanga Pet Matebula Inte yesu mingiselo Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM xikongomelo hi nduma kambe la ku twa ku timhaka leti wa ku community va ti kha ti famba hi tlhelo rihi a hi amukele n'wana mingiseri hi twa ku yi fambisa ku yini ntirhi professor Themba Sono ni bula na vona sweswi ya fukupela ya wara ya 12 kambe a hi twi wena ku laha hi nga kona n'wangulo wa wena wa mhaka leyi bulaka hi yona wu yime kwihi hi lo mingiseri nhleka ayi Khalanga
Aye papa. mpfukini Hi pfukile hi ngovo. mpfukile mina mkhombo kwala ka Mashotse Khalanga. Inkomo papa. Ni lava ku nghena nyana ka liya ya vun'we bya Matsonga Machangana. Ni kha ni lava ku nyika xitsundzuxo xikulu ku ri forum leyi yi nga hi tlheriseli ndzhaku hi ri vanhu va Afrika-Dzonga. A ni la ku vulavula ngopfu hi muxaka wo karhi wa vanhu, ni la ku angarhela hi ri ma-Afrika-Dzonga. Swin'wana swa swikoxo leswi a swi vulavuriwa laha a swi hambanangi ngopfu na leswi swi vulavuriwaka hi President Donald Trump swa ku a South Africa ku le ku dlayetelweni ka vanhu va muxaka wo karhi ende swi nga ri na vumbhoni sweswo. Loko hi la ku ta ka timhaka ta mavito ma miako yo karhi kumbe tindhawu to karhi, mfumo wa hina swilo leswi wu vekile ngopfu ka swona. Ndhawu yin'wana na yin'wana mavito o ti thela hi hexe Khalanga. O cinca hi hexe loko ku hi lava ku mavito ma cinciwa. A ku na munhu loyi a ta suka a livuwa a ta hi byela ku ri hi cinca vito ra Hudson Ntsanwisi Dam hi ku insani. Hi hina va kwala Giyani nga cinca hi ku vito leri ha ri lavi ra ku Hudson Ntsanwisi hi lava ku damu ri vitaniwa ku Sami. Se hi nga ti ta blame vanhu van'wana kumbe hi nghenisa vanhu van'wana ka swilo leswi swi nga fambelaniki na vona. Swin'wana futhi lava ku chikelela futhi ka forum leyiwani a yi ta va kahle ngopfu forum leyi loko vafambisi va yona na vavulavuri va yona a ku nga ri van'watipolitiki lava tivekaka, because kun'wana swi nga endleka vanhu va kha va hindzisa timanifesto ta mavandla ya vona ya tipolitiki through forum. Se sweswi ku ri swi vheta swi dlaya forum leyi hambiloko ka yona xivono xa kahle lexi a xi tayisa vanhu kun'wana a swi nge Khalanga a ku na lava swivi ku mina ni ri mkhombo ni munhu wa ANC. Loko sweswi no sungula ku la ku vulavula la ni ta n'wana na n'wana u ta swa ku a ka hansi wa forum leyi se mkhombo wu vulavulela African National Congress. A swi koteki ku mukhombo a va na swidloko swimbirhi va ku hayi lawani i vulavula tanihi hi murhandi na museketeri na vuxirho bya ANC, sweswiwani i vulavula hayi tanihi murhandi na museketeri wa Vatsonga Machangani Forum. A ku na 2-in-1 ka leswi Khalanga. Hikokwalaho ka yini? Ku hava 2-in-1. Ku na vanhu lava va nga tipolitiki mara va nga ri rivaleni. Khalanga yi kona vandla leri mi tsakelaka ra tipolitiki mara hinkwenu a hi ri tivi. Loko minduku mo pfuka mi ri mbulavuleri wa Vatsonga Machangana Forum a hi nge teki tlhelo ro karhi ku hayi se Khalanga ta la ku vulavulela yini. Mara ku na van'watipolitiki lava tivekaka ku fana na mina. Ni nge fiki ni lava ku nghenelela swilo swa tiforum to fana leti because ni ya ku onheni ka xivumbeko kumbe ka hinkwaswo leswi forum leyi hambiloko ri ka yi ri na xivono xo twala kumbe lexi vanhu van'wana va ta ringeta ku nghenelela ka xona xi nge heyi mahlweni because va swi tiva ku ri mukhombo wa ANC. Swi vula ku leswi mukhombo a lava ku swi vulavula laha swi ta va swi kha swi fambelana na ANC. A ve se swi kota hi nge swi koti ku hambanyisa munhu na vandla ra yena sweswi. Se swi vula ku loko sweswiwani loko ni ku ve ni mi twa kahle mi vula ku hi ku sweswi a ni kha ni vulavula na Mawuwani la. Yes. Se loko ni kha ni vulavula na Mawuwani mi vula ku a swi olovi ku n'wi hambanisa na vandla ra yena ra tipolitiki na forum, hi swona mi vulaka swona? I ntiyiso wo helela ngopfu walowo Khalanga. A hi na vumbhoni bya kahle ku hi loko mataku swilo leswi fana na yini ni ta nyika na xikombiso lexi Khalanga. Ni ndhawu vhisa ku hala tshama kona loko ni nga dumangi. A swi koteki ku ri u ri murhangeri wa tiko u va mahlweni ngopfu ka swilo leswi. A swi koteki sweswo Khalanga mi lava ku swi fambisa ku yini? na mitwa kambe ke loko hi ka hi hundza ka yaleyo hi marito man'wani mi vula ku loko hi tshamile laha hi ri rixaka hi nga endli xihoxo xa ku
hi sungula hi ku kombetela van'wani hi ku lavawani va ndle leswi lavawani va ndle leswi lavawani va ndle leswi kavula na ku Giyani yi ta va rhumbi ve ri swi vuriwe hi munhu wa vulavula ku ririmi lera mina a ni se tiseriwa yena hi ku ni tshembisiwe ku ni ta tiseriwa yena hi bula na yena kwana moyeni i va ta hi nyika context ya ku loko a ku Giyani yi ta sala yi ri rhumbi a vula yini se mi ta kuma yini Kalanga mi ta kuma ti-video leti ti nga rhumeliwa Donald Trump ku laveni munhu yaloye mi ta kuma sweswo ni mi byela swona Dimitri hi ku ri hi nga hundzuluxi swilo hi nga hundzuluxi swilo siku leri lava ku rhula eka beti ri onha ku ya mahlweni hi nga tsaki matitwele ma vanhu please Dimitri mkhoma keso swinene hey i tlhelo rin'wana leri kumbexani na roho leri ri fanele ku va leri ri langutiwaka ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo ni bula na Professor Themba Sono va hi nyika xifaniso xa ku hi ku ya hi vo prof va ri yini loko xiyimo xi te tani va angula va ku yini hi timhaka ta vun'we bya hina tanihi maAfrika kasi loko kumbexana va hi tlhelerisana nyana ndzhaku a ni ri a ku ri organize a ku ri OAU se leswi a ku ri OAU ivi cinca ku cinca loko ya ku susumetiwe hi yini ivi hi languta ku leswi ha kombetelana ku hi tintiho loko swin'wana swi nga fambi kahle hi kombetela van'wani va matiko yan'wana swi nga va swi susumeta yini swoleswo ke kumbexana vona va nga tsala matsalwa va nga anamisa miehleketo va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yeleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula ehafu ku phela awara ya 13 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini kambe sweswo hinkwaswo miyingiseri me andaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se sadek loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela ya lamaya ya ku se ku ya va na summit na vo sadek vo lava ku nwa mabyala na va dya na makheki lava naswona na nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku ri ku sadek a endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya sadek ntsena hi mhaka ya sadek hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va sadek na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hi ku a hi teni hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hi ku marabela a tele la lwaku leyi kambe M23 hi vona lavakulu timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka hi rambe Professor Themba Sono hi lava ku va hi bula na vona sweswi hi twa ku va ri yini vona eka timhaka leti sikunkulu i sonta walowu ya ka yena sikunkulu va ku i Africa Day ka yan'wana matiko ku va ku ri siku ro wisa loko ri siku ro wikisa swi vula ku swi hetelela swi vula ku loko ku va ku siku ro wisa hi sonta swi ta vula ku hi musumuni kwa ko ku va ku va holiday kambe ke siku lero ri va ri kha ri langutiwa ka matiko yo hambanahambana ekusukusela ka ku tumbuluxiwa ka Organization of African Unity OAU leyi namuntlha yi tiviwaku tanihi African Union se ni lava ku ni bula na prof la ni languta ku loko siku leri ri te tani ri na nkoka ku fika kwihi ngopfungopfu loko hi langutaka ku a hi langutela ku tanihi maAfrika-Dzonga na maAfrika hi va na vun'we lebyi tikomba ku byi tika swinene byi tikisa hi yini prof inhlekani hamxata hinkwenu na cancer futhi ku khensa na hina prof ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina siku leri ra Africa Day man'wani matiko va teka siku leri hi ndlela leya ya ku va langutana ku va siku ro wisa kambe hi nyikeni xifaniso xa ku siku leri suka kwihi ku fika laha hi nga kona namuntlha siku leri ri suka khale la vanhu vo tala vo fana na vo Kwame Nkrumah loyi a ri prime minister president yo sungula ya Ghana na vo Julius Nyerere
loyi a ri prime minister ya leswi a va yi vitana Tanganyika na Zanzibar leswi namuntlha yi vitanaka Tanzania na vo le Ethiopia ka vo Emperor Haile Selassie na le Kenya ka vo Jomo Kenyatta loyi a ri president yo sungula wa le Kenyatta na vo Mobudi Keita wa le Guinea na vo Sékou Touré wa le Guinea na vo Leopold Senghor wa le Senegal na van'wani va le vo Cote d'Ivoire va ngeteri hina maAfrika a hi veni xilo xin'we hi mhaka ku ri valungu va le Europe ngopfungopfu ku sungula hi 1884 ku fika hi 1885 loko chancellor wa le Germany loyi a va n'wi vitana Otto von Bismarck a vitanile valungu hinkwavo va le Europe varhangeri va valungu va le Europe ku ri va ta adorobeni leri va ri vitanaka Berlin a ku a hi endleni ku ri hi teka Africa n'wina wa Belgium mi ta teka Congo leyi nga DRC n'wina va Germany mi ta teka Tanganyika leyi namuntlha yi nga Tanzania mi ta teka South West Africa leyi nga Namibia n'wina va le Britain mi ta teka Nigeria mi ta teka Sierra Leone mi ta teka Ghana mi ta teka Kenya mi ta teka na ndhawu leyi a yi ri leyi vitana Cameroon na matiko man'wana a ku n'wina va Spain mi ta teka matiko o fana na vo Morocco hikuva ni ku na vuxaka byo tala n'wina va le Portuguese mi ta teka vo Mozambique mi ta teka Guinea-Bissau mi ta teka vo Sao Tome e Principe mi ta teka na vo Angola va twana kwalaho a Berlin ehansi ka Otto von Bismarck manje loko va tekile matiko lawa Africa manje hi 1963 ku va ku temuka Organization of African Unity i va yi ta hi xilo lexi ku a hi endleni lexi hi xi vitanaka African Unity so i va loko manje va vumbele Organization of African Unity yaleyo i va manje vo nkuruma va vo hi lava ku ri hi endla leswi vo Malema namuntlha va swi lavaka na leswi vanhu va PAC va swi lavaka ku va hi endla United States of Africa ku fana na America loko yi sungurile hi ti-colonies ta 13 sweswi manjeni hi ti-states to fika 50 va ku a hi vumbeni sweswo nkuruma u va yena a yimaka ngopfu a ku United States of Africa Nyerere wa le Tanzania a ku a hi nga endli tani a hi endleni federation even confederation swi vula ku ri tiko rin'wana na rin'wana la Africa ri kota ku tifuma kambe ri va ehansi ka xilo xin'we lexi nge Federation of African States i va manjeni nkuruma swi n'wi hlula na Gaddafi loko a ta a hi endleni United States ya Africa kambe u file a tsandzekile swi nga vi kona na nkuruma u hetelele a tsandzekile swi nga vi kona na vo Senghor wa le Senegal na va le Cote d'Ivoire na va le Burkina Faso vona va ku ha hi lavi a United States of Africa hi lava a Confederation of Africa so magri va kona ke so manje Africa Day yi sungula hi swo leswi hi swi vitanaku political unity xinghezi kambe political unity leyi yi fanele ku ri yi tlhela yi va na economic unity ku ri swo swa mabindzu a hina ku va xilo xin'we na milawu ya hina va ku a hi endleni ku ri yi fambisana swin'we
kambe swilo sweswo a byi zange swi nga kota ku va kona. So namuntlha hi sonto loko hi ku Africa Day manjeni hi vula a ka ha ri swona leswikulu leswi vo Nkrumah na vo Nyerere na vo Hofini Boyine na vo Jomo Kenyatta na vo Emperor Selassie a va vulavula hi swona swa African Union. So sweswi manje ku va culture Africa Day ya namuntlha manje ngopfungopfu hi swilo swa culture, swilo swa music, swa swakudya, swa mbalo, and so on and all that. Kambe a hi yona ntsena cultural unity, ku na leswi hi nge integration ku ri vanhu va leswi mali ma swi vulavulaka swona ku vanhu va Afrika va fanele ku ri va kota ku ta Afrika-Dzonga, South Visas na van'wani va nga kota ku ya vo Ghana na visa na vo Nigeria na visa and so on. Hi leswi nga endlaka sweswo. Kuve prof i ncini xi nga endla ku vito leri ri fanele ri cinca ri ze ri va se ku va African Union? A ri kona xexo nge hi na vanhu va Afrika-Dzonga na hi na vanhu va Zimbabwe a hi vi xilo xin'we hikuva vanhu sweswi swi manjeni hi langute ku ri vutomi bya hina laha hi nga yima kona laha hi nga kona vutomi bya hina byi ri yini byi njhani hi fanele ku ri hi hanya njhani hi sweswi manjeni hi lwela just ku hanya ka hina, hi lwela mintirho ya hina, hi lwela vudyondzo bya hina, hi lwela vana va hina va hluvuka va ya mahlweni. Hi leswi hi swi lwelaka sweswo ha ha lwele swilo leswi swo African Union. Hi nga ka Afrika-Dzonga for example hi rilela ku ri hi vona swilo leswi va nge African Union loko hi Ghana langutani a KZN, langutani a Eastern Cape, langutani a Western Cape, langutani a Gauteng, langutani hinkwako na Limpopo na Mpumalanga a Ghana xi hina. Sweswi manjeni ma-AfriForum hi kona va nge ma swi vona manjeni mfumo wa ntima njhani va dlaya hina valungu kambe a va voni ku ri va dlaya hina vantima ha dlaya na hi xiyimoxo va ri hina vantima hi dlaya valungu. So manjeni ka ha ri na ku holova ka hina kwalaho loko president Cyril Ramaphosa a ku n'wina vanhu va Afrika-Dzonga for example yimbani na vanhu lava va hluphiwaka ku fana na hina vantima loko apartheid yi hi hlupha, yimbani na vana na vasati na vakhalabye na vakhegulu va le Gaza leyi va dlayiwaka va manjeni van'wani va hina va ku a swi kona sweswo hina hi yima na Israel hi tsutsumala hi ya le vo Tel Aviv vo Jerusalem ku ri hi ya na vo yima na vo Benjamin Netanyahu ku hikuva leswi va swi endlaku le vo Gaza leswi a swi va nkoka ka hina hi tsakela ku fambela na valungu va famba na America van'wani va kokela kwale. So manjeni loko ku ri vaaki va Afrika-Dzonga a va koti ku va xilo xin'we hi vutomi bya vona va ta kota ku va xilo xin'we njhani hi ka continent ya Afrika. Tincini leswi nga endla ku ri hina ma-Afrika-Dzonga hi ku xilo xin'we vanhu va le Egypt kumbe na vanhu va le Libya kumbe na vanhu va le Algeria kumbe na vanhu va le Central African Republic kumbe na vanhu va le Somalia hi ncini leswi nga swi endla ku tani. So manje sweswi hi vulavula hi Africa culture a hi endleni so hi takala lava manjeni va vulavula sweswo ku a hi languteni ku ri tinguvu ta Afrika ti njhani, music na ku cina ka ma-Afrika ku njhani, culture na yi njhani hi vanhu va swi vona ku ri leswi vulavulaku mabandla a tipolotiki swo fana na vo PNC na vo EFF swi nga ka swi nga tirhi swa African Political Unity swi nga ka swi nga tirhi na switsongo. A hi tseleni prof i ncini xi tikiselaka ku swi nga tirhi hi ku kavula loko a swo tirha swi vula ku Afrika-Dzonga yi ta tikumela oil kusuka Angola kumbe kusuka Nigeria hi famba hi timovha hi nga vi na ntikelo loko swi ta ku tikeriwa loko swi ta ka timhaka ta ku xava mafurha loko van'wani va lava nsuku va ta wu kuma Ghana a Afrika-Dzonga sweswo hikokwalaho ka i ncini xi endlaku leswaku hi nga
swi nga koteki hi ze ku ha swantswa hamba hi vulavula hi swo ti cinela mi vulavula ntiyiso hi ncini xilo lexikulu hi vusiwana ngopfu xo sungula vusiwana poverty va vona loko vanhu va ha hlupheka ku kuma swakudya a swi kona lexi nga endla munhu ku ri a ku na ku va na xilo xin'we na munhu un'wana vanhu vo tala va tala Afrika-Dzonga vusiwana bya matiko ya vona byi endla ku ri va tsutsuma va tala for example la Afrika-Dzonga so va lava yini la Afrika-Dzonga Afrika ku ri Afrika-Dzonga yi na rifumo lerikulu ngopfu yi na ti-gold yi na ti-diamond so manjeni va ku loko hi mbohele na hina hi ta kuma rifumo kambe loko va tala va kuma ku ri ku na swisiwana swo tala la Afrika-Dzonga so manjeni ku va competition ke ya vanhu va le handle na vaaki va Afrika-Dzonga ku fana na loko mo suka sweswi ku ya Nigeria ku ri Afrika-Dzonga u ta fana ku ri u endla competition na munhu wa le Nigeria hikuva hinkwenu ka hina ha hlupheka a swi va na rifumo leri for example hi ri vonaka leri nga ka Europe loko u ya ka Fora u ya Germany u ya a Britain u ya Spain u ya Belgium u ya Sweden u ya Norway u ya Italy u ya rifumo hi rin'we so Africa a swi va tani so ku ta va lavo va nga na vusiwana ngopfu lava tsutsumelaka ka matiko lawo nga ku ale henhla ku fana na Afrika-Dzonga and leswi swi ya vanga huwa yo tala ngopfu ku hava xihuhuri yi nga vi kona African Unity leyi hi 1963 a hi hlekete ku ri ta va kona Prof ni kenzile tlhelo ra n'wina ku dya ku engeta inkom Professor Themba Son va vulavula kutani ve ri swi nge koteki ku hi ze ku hi ta vulavula hi unity vun'we bya hina a hi rivaleni a hi rivaleni loko ve swi nge koteki ku hela va swi hlamuselaka kona ku chava swi vula ku yini swi vula ku tanihi hi maAfrika swi hi tsandzini ku hi nga tshama sweswi ni suka ni tiyela Zimbabwe ni suka ni hi ku a Zimbabwe switandi swi tele ngopfu a ni vanhu va le Zimbabwe va la na le Botswana na tin'wana tindhawu kumbe ku hala Mozambique kambe vo tala va vo la se swi vula ku loko munhu ola a ku ya panderiwa nsimu a Zimbabwe vo to tlhava ku hi lava hina vun'we lebyi a byi nge vi kona hi ndlela yaleyo kambe ke ni tshemba ku hi ta va hi swi twile ku tanihi tiko tanihi maAfrika ho fanele hi swi languta ku loko ho ka hi nga khomani va nyandza yin'we a ku na laha hi ya ku kona tanihi hi maAfrika ta tshama hi ri ku hluphekeni ta tshama hi ri ku rileni hi rilela vanhu hi kombela vanhu hi kombetelana hi tintiwu hi lwa hi xiyini ka vula maAfrika va ri hi domini ku loko un'wana za khoma rhambo swi herile n'we van'wana a mi nge ngheni se yin'wana mhaka leyi kumbexana hi nga ta yisa mahlweni ka yin'wana masiku ni hundzele mavhengeleni ne loko se ni vuya khale a ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na xikwama la mazingi swin'wana swa leswa switoriwa kunene laha ku vanhu va cinca mihlovo namuntlha ve ri ku na ti-injection leti vanhu va tlhaviwaka ku va cinca mihlovo kasi mi cincela yini mihlovo mi la ku cinca mihlovo hi mhaka ya ku la ku fikelela yini a hi mi tweneni 0860 00254 kumbe n'we va xinuna na n'we mi yo va byela ku mi lava ku mi va lava va cince mihlovo sweswo mi yingisela munghena lona FM na kona ku Afrika wa vulavula ka xitichi xa wena xa xirhandwa lexi kongomaka eMpumalanga ku hela ka vhiki leri taka timhaka hinkwato ti ta va ti kha ti endleka le eMpumalanga le u nga kayeli swoleswo kambe ke loko ha ri kwalani ka timhaka leti endlekaka ku hela ka vhiki leri taka a hi sunguli hi namuntlha na koho ku na nongonoko wo hlawuleka lowu nga ta va wu kha wu langutana na timhaka va ri munghana lona FM yi ku tisela vuhaxi byo
byo tlula ntanga mahele ya vhiki lawa u nga kayeli vuhaxi byo hlawuleka ka nongonoko wa khoma ndlela namuntlha hi ravuntlhanu ra 23 mudyaxihi lembe ra 2025 hi awara ya 3 ku fika awara ya 4 laha Lindiva na DJ Matt va ta va va haxa na Ariel Makwakwa eka nongonoko wa mabulu na muyingiseri kusuka eka Radio Mozambique va nge vun'we bya maafrika #60 matimba ya xiyanimoya seke swi ta endleka sweswiwa ri nga ri khale hi ta va kha hi twa ku loko va ka va bula na muyingiseri ku endleka yini tsundzuka siku rin'wana ri ka Maputo loko ni kha ni vulavula ni kuma ku na vayingiseri vo tala ngopfu va ni yingiselaka le a Senia va tele na maphorisa ri ku hlangana na magondweni vulavula nyana loko ze vulavula va va ku khalangaliwa wa le ka radio le emina ntata ku nga ri khale n'wana kha ku ndhawu ya rini ta mi byela kambe sweswi a hi tweneni ku xikwamula mazinge xi nga ni yenga dokodela Thomas Chauke va na rona risimu leri a swona cindzani hi swona na ku tiva cindzani swisimu leti ta futhi loko ku ri na dokodela kona loko no ze ni vutisa cindzani na swi tiva ku hi swona se a hi buleni ka yena mi va mi kha mi lava ku fikelela yini kumbe n'we va xinuna mi va mi lo va byela anakeni ku a va cinci mihloko kumbe tukulu swi nga swi fambelana na wena i nga te n'wana loyi yelo boni swi nga swi vulavurisana na swilo leswi a hi amukeleni n'wana miyingiseri wo sungula hi loyi nhleka ya a ka ha ri na mali 0860002543 hi tirhi hi ravuntlhanu leri sweswiwani hi kombela ku cincanyana gere hi langutanyana ka mhaka leyi ya ku ku na a va cinci mihloko kumbe tukulu swi nga swi fambelana na wena i nga te n'wana loyi yelo boni swi nga swi vulavurisana na swilo leswi a hi amukeleni n'wana miyingiseri wo sungula hi loyi nhleka ya a ka ha ri na mali 0860002543 hi tirhi hi ravuntlhanu leri sweswiwani hi kombela ku cincanyana gere hi langutanyana ka mhaka leyi ya ku ku na bava lava nga fika va vilerisa hi ku kumbe va ya lemuka leswaku ku na vanhu lava va lava ku ti cinca mihlovo a suka ka muhlovo lowu hi nga wu tolovela a ya ka muhlovo lowu hi ya wu lavaka se loko swi ndlisa sweswo swi va swi kha swi susumeta hi yini i xivutiso lexi hi nge le ku xi vutiseni ma swi vona loko mina ni ringeta ku cinca muhlovo lowu ni nga na wona la a nti wu ta heta la wu ndlisa ku yini a hi amukeleni miyingiseri wo sungula hi loyi nhlekani enhlekani epfukeli sesi minjhani n'wini ni mi twela kula njhani a ni tivi ku kumbexana va loka va nga mi pfuleli kumbe ko endleka yini kambe a hi tweneni mi rini n'we tele vukhete vavasati hi na pressure mativa i kuma nkama wun'wanyani kwala ka ti-social media kwala especially vavanuna va lava hina va lava i kuma munhu a ri busy a ka scrolla laha ka foni lani a ri busy a vona va lavo tshuka va lava ene kuma ku wehe nkama wun'wanyana a nga ha ku naki swona ho zi ringeta ku ti tota ku kumbexani i ta ze a ni vukavu ma swi vona so swin'wanyana swi vangana hi ku hi lava ku fana na van'wanyana a hi ti amukeli tanihi vavasati peer pressure liya ya kuma ku munhu wa tshikeleleka loko a vona munhu un'wanyana a saseke ngopfu a nga ha eyi a ni tivi ku endleka yini riqingho ri vuye ri tsema kambe hambiswiritani na kona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela ku na vanhu vo tala ngopfu va heteka ku swithombe ku lomu ku fambeni a hi tivi ku swinepe swa ku mi swi hlantswisa rini ku a swi vuya va ku swi vuyile swinepe leswiya swi nga hlantswisiwa kambe hambiswiritani matwini ve ri va na pressure liya ntshikelelo lowu va nyika hi mani hi la ku twa sweswo ku xikwamula mazingi xi vuye hi nayiti masiku lama kanjhani 0860002543 na kona ka Afrika wa vulavula hi ku tisela wona tik suka studio 1 hi le Masingita Mall again a hi amukeleni lowu miyingiseri nhlekani ayi khala minjhani epfukeli papa minjhani a wena epfukeli a khenso ina kahle va ku palasela na mavonelo ya mina na eka swa ku tola leswi mavona swilo swa ku tola leswaku mhlovo wa vanhu online hi ku van'wana loko va swi tirhisaka loko se va languti ndzhaku ka masiku manharhu va se va ri ni mihlovo mimbirhi na ndzele ka xihlovo ku na loko ku tshukela wa kahle na brown lebyiya bya ku dzivela nyana swona
swi ti komba kahle ku swilo swa swi hlayisekangi ene ngopfungopfu meheta leyi swi seketeli komesati loko onte kambe xivutiso ku ta va ku hi nghena njhani ka xiyimo lexiwani hi ku a ni ngo yin'wana na un'wana i endliwe hi xivumbeko xa Xikwembu se mina ku cinca ku rhandza ka Xikwembu hi ndlela leyi competition leyi ni yi vonaka yi tlhela ngopfu ra vanhu va ka mhani hi ku pfumela ku va pfumela ku va pfuna ku tlanga va tima se loko munhu a basa kambe loko ku ri ku competition va nyika hi mani competition hi n'we va xinuna swi vula ku n'we va xinuna loko mina ni te tani ni nga ri one thlohe ni onini van'wani va xinuna lowa ka mensa ni n'wi hlawuleteta loko u tola khanani ni 3 hours swi vula ku mina hi hava nga titani ya ntsema wa yena a ni veri loko swa ha sungula veri ni ku rhandza na ntimu wa wena loko se swi karhele mi sungula ka hey wena wa ni rhasela wena chachisa hi mhaka ya ku se fani swi wena chachisa no ntima wu teke ngopfu ene ntima wu na vuafrika ndzeni ka wona kambe ka wena ndyangu tinyungubyisa ngopfu hi loko mesati loko ri taniya na mhaka ra ku tshava n'wana ku jemina swona mani u nga zi ringeteli swilo leswi loko va ta ringeta swilo swi vula ku a va ha ri yena nsati wa mehe ni metele papa you can that Enkom papa Kansas 9 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lona na FM yo nkarhi lowu herile mina ni rhandza teka ku vavise hayi swi swa kona na kama swi tani mixero me nakona ku a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula hlangana nakona ku lona kambe msumbuni ku kutisela wona tweak kusukala ni Amasingita Mall Studio 1 ila hinga ko handle ka sweswo ni Kensa Sunduza wa ka Minga lo ni famba kuna yena nhlekani lo eka nakona ko Africa wa vulavula mi nga rivali tindlela hinkwato ti kongoma athula mahashi vikele ritako swo tala swi kha swi endleka tani tshama ri endleke ka xitichi xa wena xa xirhandwa ku ta twa ku hi ta va hi ku khomele yini loko hi fike kwahala a Mpumalanga hi le ka xifundza xa va tatana Mandla Ndlovu hi laha hi nga ta va hi ri ko vhiki leri tako hi ndlela yoyoleyo a studio 2A ku na Ncindani Eric Mabasa ni khenseli Vaseni kasi ka hina ku dzumba na mina lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani handle ka sweswo ku hela ka vhiki n'wina ku vele ku nenani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka